thina sibuye edrobheni siyaqhekeza-ke besiqhekeza izindlu zabelungu mina ngihamba ngePuge 404 yeah ngihamba nezinye out zami aboBenzondo nenye yashona badumbanye ezasezona 3 le ntwana ziyangena lapha sibuye emakhishini ngifaka amaketanga sithola ama-chain endlini zabelungu nobucwebe besashintsha ubucwebe faka ama-ring la mhlambe boma-6 ezandleni ngifaka ama-chain ayi-8 ama-21 current ngifaka isumuthi ngoba besithanda ukuthi masingena endlini engami silinganisa amasuti silahlele impahla zethu esifike ngazo ezingcolile shintshe lapha ngithi hayi ingami lanaye mina sengigaye isuti bafethu ngivele kuma-out sengishintshile sengimnandi hayi ama-out ade impani yakufanela ngithi yangifanela bathi hayiyo isuti kaKobazi ngithi hayi kusho ukuthi ufana Rumeve bekazi ukuthi ngiyeza wangibekela so ngithi hayi bafethu angisayikhumuli thatha i-trade masiya lapha eDisco 12 siya siphethe i-trade bomaRemy Martin Red Hat Drum siyaphuza lapha le ntwana lezi zilibele ziyasibona-ke mazilibele zingena zichecka la mina ngicabanga ukuthi ngingazi nje ukuthi hayi intwana ngasesigele zincane kanti le ntwana lezi zisikawutana nathi yabona ziyanikhipha zifuna ukunivonca lapha ya kusho ukuthi zona zifuna ukuthatha le nto esiziphethe zikhumulise mina ama-chain yabona nithi le ntwana kanti walibele zingena ziphithiza enye zingene la iphethe ibhiya ishake ngithi mbana kithi ngicela umele la nale bhiya ungasondeli ngayo yabona uma uyisheka wasusa isandla la ikwatile le bhiya ya ngithi mbana kithi ungayenzi le flopha le ntwana ayilakhe nale bangani bawo gaga thama Grootman beka man thina kahle kahle sigeleza la idoctor yabona so le nto yena okubloma lana libele namba nogqekeza nizela ekhasi thatha izinto zabelungu thina sizwana nalawo masimo ngithi manje sewuthini mfana kithi idayi cela uphakame ngithi ubani aphakame ithi wena ngithi mina ithi ngathi awubona ukhuluma nobani idayi ngicela uphakame or awufuni ishaye iflate ayizingene kanti ezinye zimegeyidini mayishaye iflate isayinela lezi zingene sezigcwele la emnyango ziphethe amakhalabhu ezinye ziphethe ama-4 season iy'mporoko zokuphetha ingadi ngithi nawo umhlolo yabona uma icavula le street isibambe la le Remy Martin ngithi wenzani mina ithe manje le street lesi siyasithatha ngithi ngeke usithathe ayisithathe enye idonsi Red Hat Drum ngikwade nedanga uvula ibhantshi bengifaka i-38 snap nose sifaka la phakathi kwalesikhwama angibese ngidonsa ihama ngiyimisa ngithi esaletha le straight ayifuna ukuphuma naso angishaye ekhanda mayophuma eminyango ngishaya igibhane ngishaya igibhane bese steering endishi engaka eyikopo ibeka iyikopo ngishaya le ntwana ku-women swish endlini kube mnyama usesongabo 6 ingene ngenhloko la ikopo lezi yasesiteritiyo 12 nakho ubulala umuntu awele ikopeni zami ngithe sesithembeni makancane angitsheli ngeyikopo yabona lo muntu uthatha utshwala bami ngangifuna ukuphuma nabo ziphume zibaleke process yajurana lapha eminyango nenye seyilwela umnyango ngishaye futhi ukugcina khona lapha eminyango ukuthi lenye ngishaye emqolo wona ngiyembe selibovu ayiziphume memezele elanga lo muntu sekangidubulile nami bafethu uceda ucisha ubani bize ngegama nami sekangishayile ayiziphume elenjiyanya le mele sazini la ihlala khona yakuplentsha ezinye zitasi yamazi thina uhlala lenzansi ngase-girls phambi kwe-girls school opposite ne-girls ngasemakhuzeni yabona sitshelane lapha buze le sesitiyeri ubani lo muntu odubula ama-out bathi hayi lo sesitiyeri batshela u-12 ngalimazi u-12 nina yabona thina simazi lo muntu u-12 kanjani lo muntu akazwa lo bekalwa nale ntwana eziceda ukufoma zale ikasa manisha
nina uceda ukulwa namaninja lo muntu adubulana namaninja nina nithi nizothathela yena utshwala hayi nibasi hayi le ntwana zithi hayi thina ngeke yabona bavese bathi thina u12 thina sizodila naye siceda ukuthatha ikhanda likaMakhusha zalifaka ku stick somthanyelo Makhusha Makhusha othi beyihlupha nje ikwazi abantu ayisa emidolence zayinqamula zayikhupha inhloko zayifaka esticksini lento into amavela kanti lento lezi sowethu nendukumthanyelo nekhanda no shuka uRasta wasezola lapha zambamba zabulala zafaka ikhanda zizitshele ukuthi manje njili engezenza sesizoyenza kimi yo masibuye emncwabeni zibizi Dr Vilakazi zibizi lavela ikele lezo ikele yeah ikele zangasedlala bafuna ukushaya June 16 manje bathi hayo lo stila ngaye ngithi manje mina abafana bakithi mina makhulunywa ngamaTlebkhwer yithi ama Black Power yeah thina sama Black Power yithi esalwa lempi nina siyanizwa nje libele nisibiza ngama comrade nisibiza ngecala yabona malume thina hayi masibuye kongcwaba lo muntu hayi malume thina sizoyiwisa le yandlu tshela uMagogo ngithi Magogo cela nivakashe nomadala labantu bangcwaba kusasa vakashani manje sizoyaphi ngithi hayi bonani noma ngawucupha kamamkhulu uphe nethi nje mhlambe 3 days 4 days kuthumane ekhanda lakho yazi mina ngibona le picture straight nale build up yakhona hey iyangifuthumanisa kusho ukuthi ngizitshele ngithi manje laba ngizobahlolela ngithi mina ngizobahlolela Magogo athi manje wena uhambe ngithi hayi mina ngihamba umadala wami bekahlala nestepmother olidlami bathi sisibiza uMangwane uMangwane athi ngwana wakhe akikupha utsamaye please bana basikolo bahlobula ngithi hayi ngizonibiza nina or abantu bazonibiza sengilele phansi ukuthi ozani nezongivala kuphela ngithi hayi Magogo hayi ngibaleka nginowe mina awuhambi ngithi hayi ari ikupha utsamaye ngithi hayi Mangwane mina ngihambi labantu abangibulala hayi ngizwe ngentwana zase next door lezincane abashana malume bathi labantu mababuya emangcwabeni bazongena ngapha ngasemakhuzeni ngithi hayi shabo ngibamele bashana abeze labantu alifikile ngangibona idlula umncwaba amabhasi sigijima phansi sibethi ibhokisi ula lapha hayi le ntwana icishile le box yeah hayi ngiyazibona ngisuka lapha tshela ma-out bafethu yabona nazi le ntwana ziyale emangcwabeni mazibuye Avalon ziza la so mina bafethu anithini ngigibele phezu kwendlu yabona ngitshela i-out zami ngilomile empethu manje uyaphezu kwendlu ngithi ngiyaphezu kwendlu yabona ngiyobheka umarami mina ngizozinkintshela ngithi nina ningashaya i-round nibese osalayo uzogibela nami or nisale la ejardini sikureni nalentwana kodwa manibona ukuthi anifile ekho ngimfostayo ngashaya ngichitha nizozwa nina sebathayi sengibholile nize nizongcwaba njengempintshi zami amaru ighost mfethu but hayi 12 ungayenzi lento lentwana lezo yazazi igele ezi3 mfethu zibhale intwana nithi hayi bafethu mina ngizange ngabaleke empini kwanina niyazi niphuza nami besidakwa sonke kambonamba kunesport esihrod lapha ezolo bokukwazwana ngithi ngena ngibona ngibaleka mina ngikwazi ukubaleka bafethu le ntwana zize zenza into eziyenzayo nami ngenza into engiyenzayo hayi zize ngwabona amabhasi hayi malifika ibhasi lokuqala lingene ngestrathi sami driver zona le ntwana hayi ezinye ziphume ngaphandle kwamawindi ezinye zigibele phezu kwebhasi ngiphezulu lapha ngishayela i-red drum isquadron ngiyishaya lapha sono kukuthi vele 2 days ngiyangaya emakishini ngathola amagani ngibuya ngiphethe amagani ngibuya ngiphethe i-R3 ngiphethe i-R4 ngithi aziza manje ngithembeni ngiyazi ukuthi akekho umuntu ozovesa ndiza sukele aze phezu kwendlu kuzofuneka ukuthi acace la ebondweni and mama uzocaca la sebenza ngawo upanululile mos ubambe ngezandla awusaphethanga sikhala uphethanga gani
ikibhane leselizihlelele obcharge sokuyilami kumele ngizenzele usikhethele kumele ngizikhethele ukuthi ngishaya kuphi zithempethu maziqala zithi ibhasi liza balima nje la ngasefensini yegelsa zizwe ngayo R1 shayela emawindini la phapalaza ibhasi langena efensini shayi ifensi yesigele kusho lelo langa lelo ngibone egcwele amabhakaniya namathafizi phansi abanikazi bangasekho yeah gcwele amabhakaniya ngiyabona nazi ziyaphushana ezinye ziyabaleka ziyajurana kuneshophangi bese ngehla slow motion lapha phansi ngithi movie ngixhume njengothazana mfethu mawazi uthazana axhume esihlahleni axhuma ngidawe isquadron irate drum hlale ngiyibona emafilimini iphuzwa amasotsha ngathi kumele ngibadlele yona ngiyakutshela ukuphuma nami egeyidini manje sengibalanda live ngiyakutshela beyi-R1 ukuyale emashophu kuyoplaza lenzansi ngasedladleni kune-busy road yamateksi ukuyojampa lapha baye emhlangeni bayamemeza khonenye leso sikhathi akunamuntu othi bafethu khona enye bebayithembile bathi ishaya ngomphini wepiki bayibiza ukuthi ebull okusanele itika la ekasi ukuthi if you can't beat them join them yakutshela ikari yami bengiyishaye leso sticker leso if you can't beat them join them leyo le bull ngigcine mos ngibhekana nayo ngiyitshela ukuthi mina mfana kithi angisingadi mina ngalelo piki namporoko mina ngeke ningiphethe nijwayele ukuphetha ingadi mina ngu12 igcina ilahla mphethe ibona ukuthi angiyasondela igcina ilahla ipiki itheli lo muntu bafethu uzimisela ukusibulala lelo la ngabulala 9 ukuthi babe ngcwabe 1 bakhaleli 1 ngathi ke manje sengifuna ukuniprovela ukuthi sizokhuphuka lesibalo ngenkani ngacisha 9 ntambama kwakhona bese sengihamba ngibheka ijaridi elinehembe elimhlophe mawuneka ihembe elimhlophe ngiyangena ngifuna umnikazi weyembe ngena mama lo mnikazi wale yembe hey ngwanaka hey mntanami lo mntwana mina ngimgcina la ngaphandle ngithi yilaba bebalapha bazobulala mina ngithi umtshela uthwele ubeka la thatha ihembe neblue eligrey fake paper backini ngifake emotweni shaye ngichithe ngwanaka akinachelete uhlaya kosikonge akasaya esikolweni mama umtshele ukuthi ngizithathile le impahla ngithi makalapha esikolweni uyattenda ama meeting abakhuluma ngo12 umtshele ukuthi u12 uthi akasaya usafunda isikolo uyagcina namhlanje ngoba usafunda isikolo wena ufunda ukubulala nokuxaxa abantu itayera ngiyakhuphuka ngishaya imoto bengibalinda kule ikolo kule itoro lezi abathenga amakota ngelunch uzwa mangivela bobona ngomuntu aphuma lahla ikota uhleva ilahla kanje ukuthi nangu u12 ubone kundiza ama French kundiza ama Arch ama ugwela amashangani voice pants amazamba ngidla ngine ngihamba sengitshintsha ikari ngoba bayayazi le sengitshintsha iphumuja ngihamba ngiyothatha iCresida ngikhombe security likadile ebusungu lepoison kunemoto gcwele garage lapha ngiyayibona le car ijela e6 ebo yosando ngena ama Cresida ngiyayibona ngithi ayi funa le nayi car engihamba ngayo le enama white hole plus iCresida beyiziphethe original white hole iphethe ne sound yayo ayi gcina ngilikhomba le security ngegani ivulala ndoda kunjani ngithi evula la wangibuza ukuthi kunjani awuboni ukuthi ku blind wena vula la ziphi ikhiya le moto hayi ikhiya naza lapha ebondweni angiyazi okuyisona sona isikhiya sivula le ngithi thatha zonke le ikhiya ungitestele la ayaziteste lapha azitesta agcine sivule seCresida kahle ngithi yabuyela emuva hlehla thatha lapha mphushele hlalise lapha ngithi wow kanti bono ngithola intombazane lapha ihleli lapha eroomini beyigqoka sikwenze njani hayi
kuyaya phara nikihlapha ngithi boqoke ya beyakwenzani hayi nerobetha umuntu urobalaliyeni ya ngithi benilele wena nawe uyathandana nalo muntu ya uthandana nale nkabi le yasehostel ya abuti kuhlwana lena umfatshelete ngithi wena bomenzani lo hayi bhuti ngithi bomenzani athi hayi bhuti ngicela ungixolele ngithi bomenzani ngitshela ngoxolo bomenzani lo sisi hayi bengimkhwela umkhwele ngibona umkhwele ngibhekile manje khombe ngesibhawu ngiyamkhwela ngithi mkhwele umuntu angitshela ukuthi bomkhwela mkhwele ufuna ukubona ukuthi bomkhwela kanjani ayifile Grootman yo hayi yayibona inkabi lapha awuvula phela ma mthathethu hayi usisavule ayamshanga ngithi kunjani sisi ngangilima ngithi ukulimaza kanjani hayi kubhlungu futhi ngithi ya angithi yizi izinto enizihambela la emadrobheni baleka le emakhaya ngafuna ukuphekela abantwana gogo mhlawumbe ulindile la ukuthi uzopheka kudliwe wena la emadrobheni uzolala nenkabi la ngithi wena khipha lento ngiyibona awuthi ngibona yini akhala kangaka khiphe ngithi kanti umlimaza kanje lento engathi isixhobo sika telefoni umfaka lento engaka ngikabi hayi ngijwayele ukulala ngithi umfaka lento ungadla udadewethu ngento engaka uphilile ekhanda hayi mpethu uyothandana ngithi ngimuphi imali ngithi muphi imali hayi ngimuphi imali sharp zokubona hayi phume ngene ekarini ngishaya ikari Cressida sengibafuna ngeCressida babheke iphunja abagcina babayitshela ukuthi nangu 12 usekahamba ngeCressida bathi awu 12 uhamba ngeCressida manje ngeke umbambele yabona awuyibambe lapha yey abagcina sebabahlebela bathi yini ibheke iCressida ebovu 12 lapho manje bese Madala sekabonile naye sengenzela amamelo uMadala wavesathi hayi indoda ithi nguthathe nguseka mhlabi yalingana yo mangibuya yena banga manje uMadala manje mangibuya lena ke waya straight enyangeni le avese ngayali enyangeni inyanga yathi hayi indoda hayi wala phezulu wabo bawufika isystem bathini amabhavu kanjalo iembe kuyini mhlawumbe yokuqinisa ushuthi manje bese sengiyo ina ukuthi ushuthi kungabi no phethe isibhamu ngidubulayo uphethe isikhali singasebenzi yeah kusho nabo khata konke sengivala yonke into iquestion amelandelayo bekuyileyo brathola ifu ukuthi now yonke lento sekunomunye wahambile oqala sakazubekiwe naba abanye bayalandela ngwathwa 9 ke manje yeah bakungcwatshwa 9 ke manje sokuya mina ngithi bathe bona bazoza kimi bazoshisa indlu ke bashise mina sokuya mina emathuneni sebabona bofuna ukudiscipline labantwana besikolo bothi yiba bangana order kahle bathatha advantage bengifuna ukubabonisa ukuthi kahle kahle manginitshela ukuthi yithi ama black power angiclaim yithi ama comrade lento yobucomrade yaqalwa yithi besilwa namabhunu siphethe ama law feitina ushaya ibhunu ulidisarm iR4 silithatha ibhunu silifaka edustbin sibeke isitini esikhulu sibeke isivalo sedustbin sifaka amatayera ayi5 for ayi6 sitheli lamatayera bese siyalight avuthi ibhunu lingaphakathi idustbin ibebo ogibele ngeenyawo emasofeni manje ukuthi lo babe lo hayi khona khamba kanjani so manje mase uthi uyobalanda na indaba sengibalanda ke manje emangcwabeni manje sengibuya kaMhlabi yalingana le thama liyangitshela nalo belingisebenza lithi hayi mfana ngubopha ngama period empene la uvela khona hayi usayina igazi uhamba nendoda ekubhekayo hayi ngazitshela ngathi hayi mali ithi ngibopha ngama period empene impene empene yini manje ngicela ukuyizwa ke lento impene sema period
Hey, Imfene nali yomfazi. igama elisha kama period wemfene. Angijabaza South Africa. Yo trend ake manje international. Hey bana. Yeah. Manje bayibona kanjani imfene sema periodini ikhona umuntu uhamba bona. Bayibona phela lezi ezincane. Yeah. Yeah. Angithi uyambona lo abalaphana kunamahlathi njengasethaba zimbi. Yeah. Imfene round kamhlabe yalenga. Manje bayibona mabeyibamba ukuthi ole ile insukwini. Thathwe lama period. Angithi kufana nomuntu mawuqeda ukumcisha. Yeah. Umgwazile mawafuna ukuthi alibela mhlamba abholile uthatha igazi ngenketshiwe bese uyanale ehecini bawosebenza legazi. Ngeke lo muntu akuhluphe nje. Iyaspana right engile. Iyaspana too much. Uthola umuntu owazi umuthi. Yeah. Iyaspana. Manje hayi ithama lingitshele hayi ndoda. Wena labantu uqonda kubo noma abantu basesikolweni balande assembly bagcwele. Bese ngivula igate. Baleke security. Security malibaleka hayi. Shone lapha emaklasini awuzobabona ukuyondiza emafencing badabukelwa amayembe emhlophe engakwazi ukujumpa ifence. Ukhipha isikolo manje. Ngikhipha isikolo. Shayile. Kusho bengivese ngenze ukuthi ngo11 uvese kube u2. Besiphuma ngo2. Lama hour amanye ngithi asebawufunda ekhaya. Yeah. Manje bese kuyimishini yakho le kahle. Engabe koyani kahle. Ubona ukwatele sokwatele bani manje? Ukwatele yonke into kwasana. Kusho manje ngikwatile ukuthi ngisinde ekufeni. Yeah. Bebathi bazongicisha. Yeah. So ngithi awuthi ngibaprovele. Mari igama walithola ke because mase ijikile mase injala ngithi khona umuntu obovela bevaliant. So ngamanye amagama khona abantu akwama cop killers nani. Now khona ngifuna ukubamba la, khona ngifuna ukufunda. Wena grand bese ubizwa ngani manje la elokishini? Lapha ekhasi phethu bese sebengibizwa aliphasini ukuduma iScarface. Yeah, ngishaya isuthi ngishaya amaketanga. Ngiye emakhishini. Sawufuna ezinye ibhamu. Mangibuye emini la. Juthi isikolo igirls la opposite nami. Igirls yamantombazana. Le ntwana zifuna isishelela abantwana besikolo. Manje mina ngima nabo la 99. Uthola ukuthi labo thekeni zona ziyabafuna. Zona le ntwana zibafuni labafana. Labantwana laba bathi hayi thina sicwala u12. Bese ngikhipha ichain 18 current ngezijove ngigaxa umntwana. Bambona sekashanga 18 current. Uphila DStv straight uphila movie. Yeah. Mangibuya nama fake coat lapha ngiyabheja ngipha abantwana besikele. Phakisa ama fake coat, ngiphakisa amaleda. Abantwana bagcwala mina. La ku Cresida nginokuhlala ngihamba na 4. Yeah, hleli 3 emuva. Hleli 1 phambili. Ngiyana abetshwaleni. Kambonambi kune festival Wednesday. Kuyagcwala lapha kunabo maraba. Umaraba ogcina sekaba ikabasa. Sekayiphoza amakabasa wasezola. Atayilishana no Les ngokudrive imoto kabhala u528 lamashitani yazana kanje wena Les wena uyazi ukuthi lo muntu ngikhuluma ngomuntu engimaziyo akusiyi story lento ekiloku igcwele kuthiwa ama-ada ngikhuluma ngomfana engiyaziyo live kwayena manje mangithi mpetha umshayele manje umtshela ukuthi uhleli no12 kwamanje makazothi uyabheka uzothi naye inkunzi vele ngoba mangifika ejele bagcina sebangipha igama likaNkunzi yebani bathi hayi nayo inkunzi. Yeah.